Bu ambastı kıvın, bunu bağa gelen kına taksan kılete durur diye. Ben o bu Алексей Николаевна bilgi aymaktalar. Bunların uayım kere yaka eterliklerinde onu bir formüler kıtırıcıya tutatına hevlesmeyecek. Okunamaran bu предпринимательlerden инженерden vasıtının ну, doğru bir предприниматель burada oturduğum. O форум предпринимателей diye Полумин предприниматель да, мен бияха клиника вақыт, клиника өтен белдер көстер, жолмағатынер, қанылар, қатчы, қамсыз, оқыламаран, бәймен осы предпринимательнан қағында тұрды. Бөлігі бұғайына қайына тұрды. Тоқты одан бітіледі. Ездерім тоқты оқыды. Тоғы кен. Тоғы жеді қаманды кебет. Бұл бүгін банда John Kefsiyan'ın işte buranın öydüğün kırgın. Ben toğa beyven предприниматель kurduğum hanım hakkının gel. Öyle takım ben iş süreklikten taptığı ülkenin üyeliği onu bitti. Ondan iyi beytin делатыгар берегилякты, тапталлакты, кыгынар булагана, мужчины так со всей ответственностью и любовью кыгынар булагана. Ол делата барар, кинте тут много Bu yine biznes proje kumuru tuktan başı tüyler oldu ki. Bir burası mı kihnem tehtak verelim. Ana kihnem kirgemin standartna kuru bu hübe otu gördüğün bir onu tuvalet emtiyeli okul degen kihuktan. Ben медицинской наука haydi da getirgeni barar ulihen o türgeni barar da tamen tenge 50 hektar. Ulihen o grup öğrenimi. O yürekten ben haka dönügar tarafı yapım barabın ben haka gelin haka doktorgar doğru hol kaldı yapım barabın. Olihin o haktan hakanı kisen yevin. Ontukam kadar hedi mandı göyden kurtafa предпринимательской doğuk bulan kaldı dedi. Bar tuğar bakı olada bastaki men ehiyaka bu Себе делаю. Автографируем берегилях полным делалатын таттан, делалатын берегилях полным. Ойча тоқ та делать нужно. Баркатын. Колура менологом токара бұл тоғын үсулақа өңін жүттен авгусыйга жебін алын хабатта сырпыттан медицинаға жеткеймін.Ологом токары медицинаға жебін. Мен аймақтарым медицинаға айтылар олықтарын тұқары бейге төліттер бет ұры тұрып көттен жону әмтир, жону тоқтыр оны жылғалақ аймағы өтпет. Оның мен медицинаға хөбілі медицинаны таптыр, жону әмтирім яқатынар бола тоғы мен жонуға предпринимательский өттінен бар бұтын мен әтуылар әттаққа Научил этим. Мне стало очень тесно в рамках стандартной медицины. Стандартная медицина ден маннык талмуд бар. Например, хронический простатит был эмтеринер эмтертафен. Белоневрит был эмтеринер эмтертафен. Сахарный диабет, ожирение, диабет спорталгин. Все. Он угадал. Каспий организма это отдельная вселенная, отдельный космос. Индивидуум. Олиген он тугавын хайыр бәпленмен ахал бәқ оғып үйренді түн қаян жолдығы білдереппен бұндар бір бастығы үйрекпенен андрологтен әркихи бірағын. Олиген әркихи әмтир кабинет аспыз. Кабинет мужского здоровья. Центр мужского здоровья. Онды астым, үйренен бардым, жонлар жиддалар. Но в английском слове есть слово fuck up, то есть провал. И он это лахас, он авасыл лахас потом.
Один раз медицинский бизнес ген ынырып уступчивая. Половра, только день, Мария, не обижайся, не принижаю. Торт, конечно, хорошо. Распотреб, наверное, получить. А то медицинская клиника эри. Пусть угли. Распотреб надзор, раздрав надзор, Минздрав, лицензия, вот. Хамы уступ бизнес не. Он ходили, кихи бэйте бакарар, хаи булдагала, кинин манны таңгара өйөн идеме беребиз. Барта кабинет астым, үлеләйтін хағылатым, от тебе по-английски факап. Хака хедin олуq тоқтыры, ерчіндір дұрбейлер отайдайып. Конечно, дилдар, хайылдар, хиджалдар, много яп. Oyoklarıma Mustafa'na yüren kötüleri bildirdim. Ana kelleklerine oyoklarından onu oyokları hepsi yine tutuyor. Bu iyi kontuğu gitti. Bu iyi manlık, bu iyi anlık. En tüvete gitti. Olu gitti. Çağ burada hayatta bu en bu ജീവിt anı en canlar şöyle tekrar bu oyaklarından altanmadılar bu oyakları men tanıdılar altan en canlarını peşinleri aldılar. Ya sen canma hacak olan ben. Hani ben tohtalda toplaydım. Kimindir bu kimin falan. Топлядан центр мужского здоровья, он на календер, Москва, не по феншуй. Полин Роман, Москва, ты нами очередной раз пытался Барахмор накрыть. Медицинская клиника семейного здоровья и счастья. Он на 9-1. Того. Восточная медицинская клиника семейного здоровья. Хамай, ну, кихи здоровья было видеть его. Олин не нататом 9-1. Это греческая буква Д, греческий язык. Виги здоровья утер хамай лохан туэтэй туханы агалар обмен вещественный эттиктер генерин тутар Д витаминен бар. Олин Д витаминен габи лоханны болгонда утун ура научный-исследовательский утун олин дельта-ген ол греческий олин хаватыр. Барта. Оға мана 4 квадратный метрда кабинет еді. Білген 400 квадратный метр заманда қандай идея бар. Ол тұту қарамын бәймін әме. Предприниматель 90 ғанама. Мен просто бұраспын. Қайтар бартын оны терейттім. Мен білген руководитель областной билеты. Мен оны укандыру брат. Главный брат бар. Кенеттен коммуникативный номер бар. Но билели организационный бар кино. Мен идейный вдохновитель. Онда мен бәйін бастырырық білен хирург ем боламын. Когда способность к аналитическому мышлению бар болу. И все. Самое главное, бастырды өйне кетем. Үлияғы тегет, тоғы бері неляқ болу. Иккенен, иккесөбеден. Ота көргенде, тостума, сақала бейдіне. Ота мен көрді, тостума қана. Токуйда, хатаммата, адынны қая көріяққа, хатаммата, қоғыра, пока мужчины и путы о своем здоровье вообще не заботятся. Өллөктөрүнө билди. Ален кипкей боларды. Хатаммата ол токтуй барда аяк келет. Онна бүлөрөт тез берениле, улабатын тактыр болакта бийди бүлөлү кетила. Мен үйеле хаам тукар бүлөлү да кетила. Кедигите? Кихи тактыр бетин бүлөлү болайт, үледен агылдабат хоп дейм. Так что я хобби занимаюсь.